ye di because ye nana no mo ye ti ase say ade a ye wodi no ye nse no but ye mfa eno nso ema obi mbefa yakoa enti I'm only telling the regional minister say onye very principle now on making sure say he will leave that atade na wo share ye suspects na wo share ya na oye omuloya no on free sa tibia no mo na wonye regional minister enye sa kwan na wo twa no ono ankasa ontimi sign faso enko ne fie eno ne ye beka kire no we don't need his support but we want him to be fair and firm na nana do ma hene onhwe ye oni nyonoma hene suma hene omonhwe ye ema omadwen mu nye omo se omo beye ema basabasa wie basampa ebi basampa ebi beko omo nkuro na aka ne so ema omadwen mu nye omo se onu doma hene nyonoma hene a oni ba also oni ba o oni yere oni ba owo banka nkwase asam na asabi odi nko wonni regional minister any DC na metwe koma omo se ni omo ye na ye bias because so we a principal leader na we a leader who pese wo gina pepe yo so ye idia na enye se na wo ye omu lawyer dada nti na wo tu sa na mo na obi ye yie wa ye nhihye ya ba bedum pempenso yi na obi asori peko pese bi kwa koye communal labor na enu nti no ntimi nka no kwa nkyere ne se bi nkwase asam na mo ye no munyai na wo betimi agina ye no so se wo si ye nyina kwan a ene de o ka no oboa eye ne ye beye nti betwere sa de koma no ono ankasa hunu se oni mmra oni tumi se otimi si ye kwan yeah ebija for boba sempre mo atrase e yen sem nam de bro se de onim no ye da so wasampa aha na de ekoso no e se ye ma obi ehu de ekọ na akoye project you say amafo ha me Canada America afi German Spain just I say me problem no na wa mu ma me say amafo bi pese ombusa me akosi say na samba jafra ko no betime dia na ade no ye di sa ana ni nyina mu no ombusa me se montombo na yemre nti na yanyaw enwa asem osiye no ona na ohene nam bra mo te sa asem wo mobusa pani anim no we ohene need na chesen eno mako sen bedamasi mafa akonya su achia matiefo nyina na sebia se ne meme kanu ye na samba jafla otoso bienu sampa man hene nana oyemranim ni ena mra ena odi ye adwuma odi amamre ena amane yenso edi ye adwuma nti mre na mre nyina no emo bia asembe kọ no ohwe se enamra kwan so ena mamamre kwan so ena mamane kwan so na waye nti mra ye nana aduana hen ena aduana hima free mu no nana enam amamre kwan so edi aye ntutu bia baaye mra kwan so no mo twere edi koma police fo eyi o masutre se eye 30th any 31st no obesie ne dihye no no waye omayie nti emra police for etwere brayen se omofre won district se yenko dissect meeting ye call ya omoka so sada no nso no enkrofo bi nso aba se sada no nso no mo nso omoye communal labor na eye two fashions a omoye program the same day no e de nsembeba ye ka tom so no sa enkrofo no mo ankasa maka se omontwere bibia mrem na ya ye di mraso na ya twera brem no ena mo kasai nti omo ankasa ne hunu se ne omo ka no sebi na nyansasem bi anim ne se nti no omo di koma the region no na nka se resec for share omo anhia ena regional minister ono ankasa ma the regional coordinating director actually letter edi Brian say o the tabo atu eyeyo no ene wo mo so mo bepra ye nyina yeso nti mami meni nananom mpo ankasa ena metwere command say ne oye no oye bias if say regional minister any DC na metwere command mo say ne omo ye na bias because so we a principal leader na we a leader who pese wo gina pepe yo so ye idia na enye say na we omu lawyer dada nti na wo tu sa na mo na obi ye yie wa ye nhihye ya ba bedum pempenso yi na obi asori peko pese bi kwa koye communal labor na enu nti no ntimi nka no kwa nkyere ne se bi nkwase asam na mo ye no munyai na wo betimi agina ye no so se wo si ye nyina kwan a ene ne o ka no oboa eye ne ye beye nti betwere sa de command no ono ankasa hunu se oni mmra oni tumi se otimi si ye kwan eno odwane eko side
behind the police for say omunko in the name of the Public Order Act no omunko siki say yen restraining yes ne be ya yenye enti omunko court ema police for ko ka kire judge ni say ene oman panyini Mahama eba eye Sunyani ena omunsu no omunkrofo ni bi dada ekọ boku ne senti no omunni police for dudu a omudi omeba sampa ema omo abebo ban ama dwumadi ayeye no ebekoso ne senti no court no en restrain ye the court no enso ye no na judge ne ka say Chief Justice Eddie Odabi ba say yentimi emma omumfa unnecessary injunction into a year or so ene funo esiehu ne science no she is guided by that but send na police for ni ka say eye two fashion a ebetimi di ntokwa aba no on pese beba be ya bibi besi enti on grant wo mo say eye ene o chena ye memene dane de e ma ye nye na momi empeda foforo na ye meye sebi oka ye no ye betena ase e mo mo di tu nana no munanim pase ne de bia meme kan na samajafla obehwe say mra ne mra si no obedisu enti court of competent jurisdiction agranti sa eye ne de obedisu to oni na tena nkonwa ene empanyinefo ehyiaye ene omugitu mu say ne court aka no ye nkrofo a ye di mra so enti we will obey that orders of the court enti etiase say ye be ye so ba ne ha kakra ne say eye regional minister oya ye ne ho te say sebi on pagya ne ho emfire ne ntade bia no wo hye emre bi atwemu una aye sasa modua boys yi una aye omu lawyer omu ye ntutura asem nyina ekonkom nkrofo papra nipa nyina no ono na court eko defendi wom ana sisi ono abeye wababeye regional minister wababeye regional minister nka professionally no you rise above that eyi na wo ye no na nka wa ye ne yesefata but odaso hye satade ne say he want to protect them entin kan sem enko bi kura wo ye nipa wo ye professional enko mo sem e wo ho nyina nka be wo be ye free wo law firm e de akobe fro because e be conflict of interest yes but sebi meme momu de I have some doubt in the capabilities sa papa no there was some doubt bi e wo the capabilities but ne nyina mu no ono na omanpanyine Mahama ayi no but na ye fi say enko be ye ne yese ne fata na nka waye ne ye but ne oye no eno no okwohye police fo achi a omukọ ye a enti ene kura wo hwe videos na hwe tamu a omukọ program na si a wokotu Farouk wo program na si no wo hwe nchi a ekọ omu ntemu na wo hunu say sebi wanyu so na dwen otie ne kasa kura na woka brofo kura na ati kura na say onye panyina a sebi yeso odi ni panimu na ye friend say ye regional minister but ne mra no esie no ye be yusu mra no but we are only telling him say he should be very careful because a kwan na otwa asabi a wontime mfaso ono any domahene ne nyonmahene any DC na owo sampa no ye mom we don't need any political bargain because politics e betu ahenie and na politics entime nsesa hwe sampa eye nana samajafla dia enti anamu na omutu no omutu anamu bia wanhwe ya ehun sunsonso na ebeba no ebeso ase omu ntime handle we can't romo o say edurumre bia ye di because ye nana no moye ti ase say ade a ye wodi ne yense no but ye mfa eno nso ema obi mbefa yakoa enti I'm only telling the regional minister say onye very principle now on making sure say he will leave that atade na wo share ye suspect na wo share ya na oye omuloya no on free sa tibia no mo na wonye regional minister enye sa kwan na wo twa no ono ankasa ontimi sign faso enko ne fie eno ne ye beka kire no we don't need his support but we want him to be fair and firm na do mahene onhwe ye oni nyonomahene sumahene omonhwe ye ema omadwen mu nya omu se omu be ye ema basabasa wie basampa ebi basampa ebi be ko mu nkuro na aka ne so omu ye twi na basabasa ye bi basampa ema omadwen mu nya omu se onu domahene nyonomahene a oni ba also oni ba o oni yire oni ba owo ba nka nkwase asam na asabi odi nko wonni because owo ba na nka ohunu se ne wo ye no ebetinya ma emmofra ho akiri wo mu a enka sumahene sa nkwase asam sabi omu ye no nko mu nye enti me
enye obi na me kasa ama no me kasa ama me hu te se sampa ni abrante me kasa ama me hu se dishi konkwa me di sampa akonwa a me nanam wo metiti me wo sampa a me nim sampa abakosem me ka kire ne se o man nyai saade na o mu ye no na o mu ma basabasa yo bi basampa ebi be ko o monkuru no so that is fact and me say we mira enya we die se court esisi ade bi a na ebu hu ka ma akatuasem bi bam mo aboka eyi mokofa wo de defunu wo mo ye nuane band amokofa ye kitamfa ye se eye nne no nyina mo atuaka sa sika we no court be mamo ana se no so tisen o ye no de bia de ye kan se ye musika enchen asondwie nana samajafla ne da na koma so kese eye asondwie because corona ne nana no chechire ya ababedi ne nsa no onka se sika semunti no obeye bibi ama sampa asondwie asai enti saa nneoma ne nyina no enya ade a ye ni ewo so too much ewo mu se nhihye bi koso but then nam se ye di adwen asi so ne enim se regional minister no betimi ato saa na mo we nti yen so ne ye nhihye no in such a way sa amfaka bebre amba but said ye meme kanu na nasamajafla ne enu enye ne nneoma kesi but ne o ka nyina ne se nokure eni asundua a ebetena sampa ene ono no hwe de saa side ne de enye problem kesi emayen okay memu se bi na ye te se e bo kokko se wuntimi nsi sampa o ba yi watimi apia bontra na se wo hyefi ya wumpi nam se ya ai omubua me bade bia me ko station menanti fakrum omunipa ba ko bi kura ye frɛ no Isaiah me ba menene hia ye na oti yebusiani ba ko dan mu na ogina bontin junso na mkata se hwe bebi a ogina na mechia no katem se nipa a wonyame a wonyame de me nyine nchia so na se na wo ye nipa me mepa wodi wa ye obi enti they know very well o se nipa a ono ko menhia ko gina a camera etwa no camera timi twa no na wotimi abeka se me nko menhia da na ono ka kire se me masampa na wo mu magiwe yedi entro na omo twa okay so yeah entro na omo twa anti bibia omuka bibia omo ya atrofu but the surprise me say omo timi nya ne pa still omo ji omo di because wo hwe eni omo ka day one ye sha say no omo ka we no omo twa ntro ye timi ko court e mo omo de nkubuo omo be safa akoromu etutu powder ade che no mo appeal court na sa nkrofo we timi kato say me madwane me ntimi masampa me ntimi nyesi na mo ajiwe ye di ntro na emsawi sese nam de court de mamu na ohene asomo agya tum no hye ba bi no maye efa yie no ho ana se enya agye gu de agye gu kra oh debi okay say court ansi ye say ma enya yie de court kan ne say eye ene ene ochina enam say police fo ene nipa dudu a ometimi abakro no mu ntino eno ntino mo ka say ye nyai but the surprise ye because o ka say woni memma a ometimi abayi na ye jai no ye behuna na watimi ama police be ye 70 any military for timi aba entina eye boapayo bi a eye the regional minister eye we kamebusa we ene ye hu e ba no ye hu police cars be say me say they can police for be 60 70 there any soldiers ye hu wo mu eno edi entina ma san konfo no bae na san konfo so han ko ntimi mo ban e ma ye ne maso ana enna me kan tell say regional minister na ne refi say wo regional minister odaso dwin say odaso yo mu lawyer on the place annual no because do ma hene ene se wo lobby ya obey regional minister ena okun ti say wo no eni asanteman ekun na sampa asante dia enye me kura na me da no me di video bi to me page ono ankasa abrante ya oye donko ni ba kun mamulenge okra sa okra no de bia me ka kire mo hwe the closest as abrante no oba akunwa no ni papa no lai titinu ye na nanom koto sebi nonkofo no de omu ba on se bema ene control nkoda enti makwa koto oba donko ni na me de na ba na me jano mane ko ware abonti a bema kro no ebefa nkoda no de omako ne science no na ye na nanom mu ware ye dihye mema no bi se ne ye be ya o masifo no beka ye busua no mo enti eno bi enti the closest sa brand ye ba ko bi a ye fe no beku a ye fe no se beku sakwabena a wo facebook ne nana ne maami e ware ye dihye bema enti ube hunu po last bi kro be try no wo me page say oye dihye efise ne nana e ware dihye bema na me so ye akonwa no enye sa na ye di no
edi na de ye di enade enti wo maame ene se wo ye dihye ansa na anya se wo maame aba be ware dihye be man nti no wo ye yi enti saa wade ni bi ena atwetwe omo a omo sori hu omo hu ahumfi a omo fi se omo ya dihye no de saa nkrofo no type no ene wo ho but we always will protect the sanctity of the royalty of the Sampa stool ye bebo ho ban no matter what enti Akabua regional minister ene omo keka ho nyomo ye nyina no enkosi aga Sampa nkonya asem ya kan wie yebra wote kokoso a Sampa ye ne de that was the right forum and omo de call ya o kan wie ye na we dey watch ma dwena si bibi so efa na we busa ho boa mo be bi na so mo ye na we kan ya na nsem bi koso ha adan na de koso no muntumi mfa nko opimso anim ana se bibi basa mo suru se mbokọ ana se medawase also me ka tell say emra omo ka say omo ma ye nye yibio no ye nye no enani o china no nananom atrase omo take decision a omo guso omo ye nananom enya omo bo omo trim na omo di bibia ba ye be ma manse ati ba nananom guso omo ye nhihye also enye ade nyina na akwada opia abonti na atuwa na wadwane akọ papa wa ko report ebi wo tuwa na mo no wahwe ne ye ko because eye mra ene amamre enti se mra ne si ya ye beye the regional minister Akabua ye no enya de a esusi ye too much we can handle him because enye wono ana enye domamra ene ye man say onfa mu the region no ena bunu region no so enye doma a enye ono nana doma hene ene nyunome hene suma hene ene wono ene ye ga region national munsa so omunye ometimi ayo mafamu de but ye di mra no a omudinam so a omanipulate ya omko ehwe ne esi ye judge ya yaka asemo wi before obetimi apia ba no almost 3 hours no hye dem ntimi mpiem ba says botwe mu ansa na ultimate the judgment ba but it na say when you have manipulative leaders like Akabua any omo maka ho no edi wanimu a these are the things you do but as long as a court of competent jurisdiction nana sama jafla be disu on musuda obedisu because oye meremnimni ena wono nso no oye officer of the court into the officer of the court there he will make sure that the sanctity of baby awoye adwuma no he will keep it enti enye say like yesro obi ana ye we but mra eni amamre eni yebedisu yo abusafo ye ne Mr. Abu ono na ye Sampa Mahene 8 ena ye no etwen komo fa enu ansem baaye no na de na Jafra o chirim se enka bia abufuo bia na nanso se de oka no basa bia ni ho ohene ne ye ohene bia opasodwe na o ka se video ba ko na Abu ma eka bibi se doma ahene ene Sampa Mahene eye enamfo enti wonim no na onse ne ho dwunti samodua ne dom ehunahuna enkoso nya de ehye na basa na bambebu am wagya akonwa no dom ahene se no na wadwene de a na Sampa Jafra wo se wi se odi akonwa no beto ho a na ye amamra obesen no amane obesen no se de wo se bie no ena betumi ma de akonwa no pa ho a bibie no juwu aname ba mu mema like samodua wonye dihye ye dem ye de akonwa to wo ne befa odi sebi odi semra to ha krama be ba befa dabi ade a wonye odi a wontime befa samodua onye dihye enti ye dem na obi di akonwa to wo ne ba befa enti eno de hisa otokra ye ka ensu a efa nipa enye ensu hye na efa nipa wo dabi da ben na ensu afọ obi a wakọ a wodi wonsa to mu abeka se ensu ahyi ebedebi enye gidigide ensu na edi ya de me na wo titi mi efa no ajarfo jo ka bibi kire mi o se senyansa ni yedin a na dwen na ye adwuma enti eduru mre bi na ohun na Sampa Jafra mesi omo marking to be duru mre bi no omo ka se ye hu fo yo mefre aka kire so mo sre ya adwubre but mre bia ene ne eka senkafo ne kan asem o si bibiara ewo ne mre eye mre a yedi entubuase abutre eye bibi eye mre nso a yedi gidigidi eye bibi enti senie mre a ye wo mu asondwe ne yedi ye eduru baby a ese ye wusu ye humo obi hunu se ampa ye nya hufo no we will do that and that is why I keep on telling the national security any the police command any omo keka ho ne say they should get up and sit down. Oh, utimenya enkrofo bi. Why will you want to use Sampa as a guinea pig for experiment to try to see say wetimi afọ me o mai bia ye friend obono? Untimi
the time where you forming a mining the account e temu dada asanteman ya forming ye no enye dan bi mu na obi tena ya forming ye o omko asa ekokun ye na omo fan ye enti wo nananom antimi anye bi enye nne na wo be sori a hide behind politicians na pesa wo create bibi say me create bunu bi na ma ye omo hene why do you mean doma asanse otiso 154 dia ye sampa for ya asase nso na ti nyuno mefo masase kotifo dia na ya ye wa asase a yeti asase so na wo a wasre obi asase a wote so wo pese wo create na wo bedi yeso se binom pese wo create the bunu region no mu di so a nka ya ye kura ya asase no na ye se ye tu sa na mo no ye nya sa na mo no a ye ma wo kwan emma ne wo pese menkuminya wo pese wo nyante no wo mbe yusu sampa as a steady ground for you to expand that. We will not do that. And nothing ye can chira wo mu say send you mu pese wo mu ye ntino omo pese wo mu di basabasa yo bi beba sampa no mu betre wo mu kuro mu ho na omo di omo ho ahye sa tutuafo ye chi se wo mu mfa basabasa yamra me ka chira wo mu say when the response is coming enka sampa nko a ebe ko omo individual cruise no nyina so akabo ehunu omo akwada bi hu chire ni wo sampa oro so wo ma ne bi e wo kuro a wotimo se sampa ni hu chire na omo so no mo ho be chire omo kuro mo bi that is a fact yen tran ho bi masa tutuasam na omo ye no to say omobe boa hooliganism amana koso because they want to create a fake Bunu region, a fake Bunu kingdom which cannot be created. So eno no omo nyina say sampa akaboy ekotwere na okrata mo say sa santiman say ye wo sampa bia eni ye sampa foforo bi na enye sampa we. What do you mean? So enti me manati ase say yaba be no regional minister. We don't have any problem with that. The president believes in your capabilities and what demand. But you have to stay in your line. But so person who use our regional minister no na person who ye nyoma bi say who be creative Bunu kingdom bi ema adwama bodi aka say wonu na ye Bunu fo hine nyina na ene oboa wa feli enye say ye ma wo nhunu say ya sundwe na ye pe no ye ma wo mfa no so emfa ye nte say ye nkoa se ka ba say sampa ma hinsem yakoye amanyosem ana be omo no mo ye ne saba we don't have any problem because oba ye busuamo a ebinom ye NDC for ebinom ye MPP for sebi ene NDC for mo kan e ba sampa first mimi na na bema omo na mo ko na sampa for ka se sebi omo nko school na ko sata mo dwane NDC ntina me ye na nanom e na no mu di anim omo ye NDC a omo nim empanyina for mo ha nyina nim oba ye busuano mo a ye wo ye mrantie bi a omo wo NDC sanso na bi nso wo MPP enti sa we na omo ye no it will be me say udua ababia eduru mebi a wontimi tradua na se so send ye omakretia a sese ya omakoduru boku a sa politician the same politician no omakreti they can go there eno bi no mo pese omakreti no sampa ye mo kwan mo kreti ne sa ye besi anu kwan ema ne ye say ye ama asundue ba na ye di ye adwuma na omo di omusika be hye kuro no mo benya asundue ene abutrade ye omadwuma no we will do it. Because police commander can sembi or see Bible ejuma no 70% ejina wu nipa no so and na 30% ejina omo so na ye nim se se awama ye hunu me a 70% jina me no so no me na asudie no ewo me so enti ye be ma na hunu se sa 70% no so ye jina ye so no ye be protect pa we will make sure say ye be utilize say ye be ya ono 30% ne kura no mpo ye hia biom and that is what we are going to do ye na mo kuro na omo chichire ye no ya bo ho ba ya bedu samre yaka sampa nkonwasem yaka wie yenka nkonwasem o court ye na mamamre ne amane kwan so ye de ko bebi asampa konwa tishe e ya santeman ye ro atena so omo na omudi petition ne ko ye yaka wie eya ye ba mu na ejina so ye di na sama jafla se akonwa so ye wie yaka ye administrative purposes so ye namra kwan so ye enti se obi fi se wono ti se doma hene nyinoma hene eni eyi ye fe ne sen akabua fi se ombetimi aka omu ho abom no ono fi se no yo mu lawyer ne wi fi se ya ne regional minister no oda so fi se obetu so anamo na ye bema na hunu se ye nye hofo na ye keka ye ho a ye nyina no we will go to that level and when we are done ye be hunu ne ye sampa eye ne de until we don't have any problem with them they can do their politics they can do their everything politics ebe to us ahenie and na ye ntime ntena ho emma doma hene ene soma hene ensori na dabe na soma no ono no bae na doma hene kotrase a na o kasa o se sampa eye somadia
Look at this. Nti ta agenda no na kura wo mu a omo ye saa nneoma no ba sebi saa moduafo no omo tena se na nka omo nananom eka abakosem kire wo mu a nka soma kura no omo duru hɔ a na nka omo timi a nka omo betu afa wiem nka omo nante mfa soma asase so nka omo nante so omo ti abakosem yie na omo nananom kire wom na tru ye nananom adoye na omo yem yie ena nam so asam modua odi kan a wo ye twame bedi akonwa na odi akonwa no saa mbere no kura no ye somafo di ye no senka sam moduafo no ewo sebi mpanyinefo a omani afi a omani abakosem a enko mu duru soma a enko metu afa wiem ko mu nante mfiri kuro no mu but ni nyina no on say this year na ekire ukofa obi e de ne ba eye din on say this year si or this year so on na nim hye nti ya yenim ye hye no yenim omu a yeni omu this year yeni kotifo na this year kotifo e na di somafo yi baaye asomafo yi omu baaye no enioma na omu ye enioma omu ye nyina omu sori a na ye bro masi up to now no say ya no omu pese omu use politics but we will overcome this. It is we enye nana Sambajafla na sampa entrankunya na asuma me say I'm talking like a youth me kasa te say abrante mebunu me wo sampa e na me kasa say ye enye dibium emma obi mfa yesikan enya nanka 70% protection na mo kan say ejina yeso no yet ase we will protect that 70% and will make sure say it be because ye na mamamre kwan so ye de nana Sambajafla esi kwan so say we problem be with it say Akabua regional minister e wo problem with what went on at Menshia o ye lawyer ni onim kwan ya ye fa so say domahini fi say ne ye course wo Menshia a ye ru aka asem no a o ye judge ni ye lawyer ni onim kwan ye fa so and this wo mu fi say to trust them and wo mekire benom so omunya sebi enye obi fie nkwa na jimini ewo yenso ne yenim kwan a ye de wo befa so nti ye ka nokore na ehwe yes ebusiafo na de sampa hiding say ufie we akiri a obi so toa so afede mo papa mo amafede eduna frote gare nti nana Jafra ne mabunu ne mrante na busua ene ne na dom ne nana ntrenkonya se omunye din biem efise oye honho a ye de se kai ebedwa nanka ebusiafo ene Mr. Abu nana Sambajafla 8 ono na sai secretary ni wo sampa traditional no anya inyanya council no efise de ekoso nti ma sisi yeni register ha ne abinya council dan so kakra bibia ebedana kwamdin ono na ene no twin komo ya ta hwe no social media have say we trend pa o kire abokosem so a de oka bia no esiso enne din komo yennamu ebia eda bezo no yebesa ba efise enche eyi no ebeba so eyi ne ba so a oboba sempremo yeni pokwan ene Mpenisem TV ye nyina yebesan aba sampa ne abetoa eye yo no so ebuja fanfansi a subscribe channel share fa comment ne bra na like page no na enkoye ni oboba simprimo ni ma me no san hia da foforo Yamakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bi biara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de wiem a 7 to 10 days ana fenso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na ababe drew pot ama yeyi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodowo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di friwo ababe drew omami ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wona wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko ana se empo no ta akọ no mo na so ko bia woni ye ontanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anasa woni ye nkasa ye fawo e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place a convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa airport na afi sɛ o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu amount sɛ de be ya obɛte
te aseɛ na wankɔ ankɔbɔ ka na asɛm de baako bio no so sɛ woba AB logistic a yɛ free no ɛwɔ fam papapapa wo de compare ɔmo a wɔn de bi ba na bo sɛ yɛ deɛ no wɔ fam especially with your services a yɛ sɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap eti me hyɛn bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne yɛ di nkɔmɔ a yɛ numbers ana gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛ di nkɔmɔ KB logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Boku One TV.